आयतुल्ला खान नाई शहीद हो चुके हैं। उम्मत मुसल्लिमा का वो वाहिद लीडर जिसने बड़ी बड़ी ताकतों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, आज उम्मत मुसल्लिमा यतीम हो गई। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه.